Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Aljun at Agala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuti nga iti kasipngetaan. Nang runa no damangeg ko nga istorya may papan iti alalya. Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljun, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Into nalpas tayo amangan, aginaw kan mirasol, saan mo nga ipabigat ti iinawam, si kamot Aljon, agpakan ka iti aso. Sapay nagsipngat iti ruwar. Sapay ayan, no nasipngat. Mabuto nga raw. Anya nga iti pagbut nga. Amangan wad alalya. Mamatpati kan tuubot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakraw. Wunyaron atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akasken ka? Uray ta sa anak matatakrot akasken ka. Alakit day, makang kayaw. Amangan no agapa kayo manal. Anya pa'y lang tiyan aramidem ngay. Nakaimnawa kon, na isagana kon dyan ka ng ti aso. Diyay laangan mapanmangpakan ti aramidem. Sika nga minin at mapanmangpakan. Naglalaingam ngay. Siyak lang arudin tinaginaw. Anya matan. No, di ka pa'y lagunay. Ipulong ka kadatatang kan nanang. Wanan, mapanakon. Ilukat kulatan ti silaw dito'y kusina. Ay, medyo masilawan matkit di jerwar. No apay ngamin mat ama nagputbutangak. Dahito yung tikanan ti aso. Rumwara kon. Katapaman amaitad ko. Tumarayak nga umunag. Narigatan. Ang mga makakita iti alalya. Dagol. At to'y tikanam. Bigla na idap ti silaw. Alalya! Alalya! Sika ka diti nang idap iti silaw. Kat, pirmimat na nabutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang ang rudan na takrutak. Mangloko pa'y lang man. Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, Mirasol. Kaya't ko laang matakitaan ti reaksyon na nanang. No talaga ang mabutang madlaang. Intun maminsan. Diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay. Ni Manang Mirasol atan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak ti agpakan iti aso. Diyak kayat. Trabahom ti aginaw. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti inaramid mo, Mirasol? No ulitan pa si kanton ti agpakan iti aso. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugay. Apay nga da ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak amaturog. Apay, kat adamat silad jokin ni Mirasol. Imbag ijay, tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kuana, manang. Uray agap laga kun dito'y datar. Tapno saan ka amadisturbo iti araramidam. Sige, alang nga rod, agaplag ka pa'y laang dita. Jak pa'y nga minalpas to'y project kong aramida. Un manang, Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. saan kami anagapa, manang? Binutbuteng nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Ni matgayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amua, manang. No apay akas tuya. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwilaa. Adda ka no white lady ng agpakpakita iti rabi ijay batog ti mangga amalabsan may. Numapan kami ag eskwela.
Ay, naanak ko. Malablabasak na dya mangga, manipod pa iti baruak, nga maging gaita, awan pa nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita, ada ka no agpakpakita white lady, tatang. Istorya lang na ita, anak ko. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo nga ipapilit? Diyak lang mamati ti dayta nga ibagbagat ti kaeskwilaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla. Talaga a crush ko. Nga mabainak mat amang ibaga a crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon. Ha? Apay akit kitaan na. Ada ka di rugit iti rupak? Ha? Ay, awan! Nagpintas ka ngamin, isuakit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam, naaramid mo ka din di assignment tayo iti mat? Una, inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasano nga aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbook mo, taisuro ka. Tawan pa mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka inton Sabado. Birthday. Kuna ni Nanang, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras nga umayak? Alas 4 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni Nanang iti agsapa. Sige. Agpakada ak nga rod kada nanang kantatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayem ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang di ka una agpakpakarabi Unanang. Ay, ni tatang ngay. Ada na panan na, di pa isimbang pat. Da kayon tulang nga rodon ti mang ibagakan kwa na, nga adda na panak. Wan, anak ko. Sige nga rod nanang, mapanakon. Carla, agpakada akon alas 6 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kapabain mat. Nanganak matan. Para kadananang kantatang mo kan kadamanang mo. Alaman laangan. Saan nga ta kababain kadananang kantatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikat imang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisurukan ka. No adda saan mo nga amo nga aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanya. Ha? Napatagak kan ka, kunam? Ha? Kwa? Napatag ka kas gayam, kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, tamang ibalkutak iti iyawid mo. Ay, talaga anarabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Ay, sapay malabsak ti mangga apunada nga da white lady na. Ay, imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Isu adyak pa'y kasapulan ti silaw. Saan abalik? At damat flashlight to'y cellphone ko. Isun ti usarak apag silaw. Intun sumina ako ni ti kalsada. Dandani akon iti mangga akunada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon. Taray, Aljon! Taray! Nabatik ti bay sa chinelas ko. Diakon kayat ti tumalyaw. Tumarayak latan, aging gamak adayuak. Subyak to inton bigat ti chinelas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan kang agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Anya ngay, day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla. Ipanmulatan ni Jay Ref, tanangan kami mutan.
Mapan kan tumat maturugan tarabiin. Una nang, Mabit man laang. Apay akas lang kalkalingutan ka. ay, awan nanang. Nabanugak lang siguro anag na. Sige, mapan ka nga rudon iti pangibabaon akkan ka. Tapno makainan na akamutan. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kada nanang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaan. Ngam, white lady nga ta tinakitak idirabi. Ngam apay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Adday tanti mangga. Ayan nga tati chinelas ko. Ay, dayjay. Ay. Kita man ti paset anak kita iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutan ko. Nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang kamot gayam. Carla, jak man amon o apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano man nagbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano, tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diyak ka mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kayat kumot ang maikat ti kinatakrot ko. Padasag tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan nakisyanda. Awan matan aramidan ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilin da. Aywan, agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywan niya. Anya nga tatimayat apabuya ita. Mabit lang Ilukat ko ti TV. Tagkita akman iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya Nakabutbutang madday tamanang. Ialis mo. Isungarod ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Diyak kayat day ta apabuya. Takturhut kakit di bakla. Sa dino ti papanam? Natayay nilulom. Mapanak ijay daan abalay may, ta ijay kanok ti ayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y, nagkakapsat noon niya ti aramidin may. Umayak mo tatang. Sigurado ka? Ang mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay ti bangkay. Sigurado tatang. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Lolo. Apay may akayat mo akitain. Sigod-sigod kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kaya't ko nga igaman ni Lolo. Barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot na itan. Diyak lamaw no agpaypaysaw. Kaya't ko apadasan, tatang. Nawan mo't kat ditidakis na no padasam nga agpaysaw. Itata na igamam ni Lulaw, anya nga itiriknam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan tawan nga rod biyagnan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga rod ditaw, no, sumurot ka kanya kay salas. Sumurot ka kada kayo ijay salas, tatang. Lala, umay ka nga roday. Daag tutungtung kami pa'y ngagkakabsa. Kumusta tirik nam ita? Naikatan ti kinatakrot mo?
Lablabanak lang tiriknak manang. No ma-imagine ko tiropa ni Lolo. Pilpili taklatan alipatan itilagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manunti tawon mo, ngam takrot ka pay laang. Isu nga rod akayat ko alabanan da ito'y ariknak manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot, sumardang tumatan ni Mirasol amang luklukukan ka. Jakman amo ko ni manang Mirasol. Amo na lang aruden ama nagbutbutengak. Kayat nakpailang aluklukuan. Atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang, sumardang tumatan amang luklukukan ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka din? Panagkunak, at damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday taariknak no kwa. Buyogam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, ama karikna ka iti panagbutang. Agkararag ka laeng. Agyaman nakadagita nga isursurum Carla. Gapukan ka. Isuan nabawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi? Siyak ti rumbang nga agyaman kan ka. Gapu ka dagiti insursurum kanyak. Nang runa iti math. Aging ga ita college time. Sikapay lang ti kanayon kong asitgan. Saan ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisurukan ka? Agyaman nak, Aljon. Gapu ka ni Carla, ininot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagarumakken ko na, kat sinong batanak. Isu nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljun. Agyamanak met pagayam Aljun, iti dayto ya pakasaritaan. Ket nasayat met, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapu ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatan. Ala, sapala kuma tagturtuloy ti ragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljun, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan a Nadia, manipod iti probinsya ti La Union. Kasto iti kunana, Dear Mr. Lonely, lakay kan bakit kamin iti asawak, kat jak namnamaen, amaya sideg tiriknana iti may sa abalo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Nadia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amangan no kayat mo ti sumurot kanyak nga agpasyar ijay Manila, mare. Ada ka di pagluganan ta, mare. Adam amok anagar kila itivan. Ngam nalawa pa itivan, tatalo dalaang. Dinamag na no kayat ko ti umay, kat kunak amang awisak iti kadwa. Saan nga ta kababain, mare? Numabain ka, mangted tantulatan iti siyerta. Ay, wala, mare. Ta nakababain mo at tumakilugan talatan. Isumot kit di tinagawis, ang tapno komportable ka. Mangted talatan iti siyerta. Ay, katrumbang laang, mare. Malangarod, agrubwat kan anasapsapat. Talas 9 ti rabi iti rubwat tayo. Alangarod, mare. Agawid akong tagrubwat akon. Sa dino ti papanambakay, agrubrubat kamay. Ada papananmi ka ni Mari Sofia. Sa dinaw, Ada am-amo na amapan ni Jay Manila. Nagarkilada iti van. Mapanda ka no agpasyar. Nawaya apay ka no Jay van. Isu nga inawis da ni Sofia. Kat inawis nakmat ni Sofia.
Mangtad kaming tulatan iti sherme iti krudo. Kahit saan nakaday nga isuraw. Ay na, kababain nga agsinsinurot ta. Ano ti pagbainam ngay? Saan mo pa kaya? Takasla agday tamad tayo. Awan ka date ni Sofia. Isuasaan kamot nga isuraw, tapno agpada kami nga awan ka date na. Apay, mabain ka aya amang ikuyog kanyak. Anya amabain nga ibagbagam. Mapan kamot agpasyar no kayat mo, tapno saan ka asurot-surot kanya. Ikanak man iti pakit manek, Flor anak kaw. Agpamanila kami ka ni Mari Sofia. Papanan nyo ijay Manila. Mapan kami agpasyar. Kat isurot yung matngarod ni tatang tapno makapasyar mat. Mapan matagpasyar iti sabali tapno saan kami agsinsinurot. Kat mayat kit di agsinurot kayo, nanang. Masikuranak laag no surot-surot kanyak ni tatang yaw. Ay, unay kayo lakit din Mabit lang nga rod taikan kayo iti pakit maniyo. Anya nga iti kayat mo pasalubong anak kaw. Ni tatang latan ti igatangan nyo iti pasalubong na, nanang. Ay na, nagadugayam analala ka amagatang ditoy. Gundawayan tante aggatang Mare. Ala nga rod, agpili ka di tanta, agpili akpo ditoy. Imbaglakit di ta inawis naktigayong ko. Wan nga rod kan di na kayat nga awatan ti itadtasher ta. Baknang mutlaeng. Isu siguro adinan inawat ititad. Isupay nga igatang ta iti makurso na daan ta. Igatangak mo't ni Riden tapno adama baro abado na. Saan kat nga anusan na latandag iti daan abado na. Kasano kat adamot latan ijay away. Saan mo't arumrumwar? Di mo kat kumainawis tapno nakapasyar mo. Ay na, tsak kaya ta surot-surot kanyak ni Riden. Taapay mag. Basta, kayat ko ti agpasyar asin siya klaag. Tsak kaya ta sumurot-surot ni Riden. Agpasyar mat ano kayat na? Uray ta sa anak mat asumurot kan kwa na. Nagadumot tayo na taginat gatang mau. Saan ka amadanagan, tagimatang akmay, iti parakin ka. Kanyangay ti ginatang mau para kanyak. Badbado kan pantalon, kan ada pa shorts Nad, itakman nga raw. Babit lang Ayan, itay day jayan. Ay, daytoy gayam. In may sak iti supot na. Tapno sanak amarigatan nga agbiraw. Itakman. Kita no magustuhan matlaan, dagiti ginatang kaw. Uy, napintas may. May mayat kumaano, nakasurot akmut ka, tapno nakapasyarak may. Ay, aday ta ka manay. Kababain nga raw, no surot-surot ka kanyak. Si Mangpat kamot gaya man ang naggapo ijay Manila, manang Nadya. Apay nga amaw, manapanak ijay Manila. Na istorya ni Manong Reden, imay ijay paglaklakwak iti barbecue. Kat nakunana nga awan agluto iti si Dana. Iso aging matang iti lakok a barbecue. Ay, wan, kasangsangpet ko laang. Podno ka di asaan mo akayat nga isursurot nga agpasyar ni Manong Reden. Anya pa'y laang aga po asurot-surot kanyak ngay. Rumbang laang asumurot taagasawa kayo kat nga road. Ay na, lakay kun bakit kamay. Nalas akitaan mo agsinsinurot kami pa'y laang. Anya, ay sabsabali kamot manang. Apay kumaana alas akitaan ngay. Mayat kit di takayat asawunday ta, nga inlab kayo pa'y laang iti tunggal maysa. Para ka nagiti ubing laang day ta sao nga inlab. Ay saan manang? Saan para laang ka dagiti ubing? Para mo't kada tayo nga addan edad na. Nangisaang ako iti inapaw. Sana kung gagluto iti masida. Mapankalatan gumatang itilako ni Suleng a barbecue. Ikan nakarod ay ti igatang kaw. At ito iti kwarta. Kanya nga minti aramidem aya.
Apay masadot ka manan nga aglutaw. Adalakad mainton madamdama. Sa dinaw. Mapan kami makifiesta. Sa dino nga raw. Di ta ka bang ibang abaryaw? Sumurtak man may. Ay mabati kan. Uno magawis ka mati di sa bali akadwam. Asino kumangay ti awisak akaduak. Makaamu ka mata iti biyag mau no asino ti awisam akadwam. Basta saan ka surot-surot kanyak kunak manay. Ayunay ka matinadya. Kasla sa anak nga asawa. Nanang, agipulpulong kanyak ni tatang. Apay akas jay mutan titrato yu kan kuana. Apay aya. Anya ti aramidag iti amam. No kayat na ti sumurot iti papanan nyo. Di yu kano kayat nga isurot. Kat anya nga ita. Tsak nga rod kayat asurot-surot kanyak. Mapan mo't iti kayat na papanan Madimot ati kasta, nanang. No siyak ti mga ramid iti kasta, siguradong agsakit mo't tinakam ni Darren. Saan ka di, Darren? Unmat ngamin, nanang. Agasawa kayo. Apay ngay, asaan nyo akayat nga isurot ni tatang? Nuda kayo, taubing kayo pay. Saan anaalas akitaan nga agsinsinurot kayaw. Ngam kada kami kanita atangyaw. Apay paylaan ngay. Anya aga pa nga agsinurot kamay. Taagasawa kayo kat nga rog. Aha, lakayan ka nga umayagi pulpulong kasla ubeng. Ibagayaw iti amayaw nga agpasyarmano kayat na. Lakayan ka ma, tanalaing agipulong. Apay manan aya, kasla makapungpungtot ka. Apay anapan ka nagpulong ka na flor kendaren. Di ka lang mabaen. Awan nga ron ba ti pangyib ka, sakit ti marikrik na. Anya nga min day ta marikrik na maya. Kasla nga min awanan patagkukin ka, Nadia. Ay, sayet alaklakayan. Di ka man agdrama akas ta saan mo abagbagay. Laklakayan ka kumday takit din tilaw-lawatan. Agpaisaw ti bagbagak. Jakon marik na ti panagayat mo kanyak. Bakit akaon? Kanlakay ka matad. Ag-enjoy takit di ti biyag ta. Sana day ta ayat-ayat ti bagbagam. Manulaangan atawan ti panagbiag ta dito'y lobang. Enjoyan tan ti agpasyar ta makapagnatapay. Saan kita day ta mapanagipul polong ti aramidam. Agpasyar kamot ngamin ano kayat mau. Ta saan kamot aparitan. Oh, mare, mga abaktan. Talagang sakit din ang swer-swerte ita. Uwan nga ron maray. Diyan roar ko asa nga gasot apo unak. Nagbalina na 500. Uray siyak mare. Iso nga isardeng tansan. Ang mga numabawi pa'y tinabakta. Mala, intakit di ang merienda. Unsa nga agpaisaw. Mapanta iti dayjay abanda. Adu kat tinakitak ala ko amakmakan ijay. Mala, mapanta nga rodan. Ay, mabit lang, mare. Kita ang tiadda iti dayjay abanda. Dari din kansulaing. Mayat ti aayaman dayjay. Nakaragragsak da pa'y. Saan mo idapan pansinan? Dito'y taamag na, tapno saan da tama kita. Anya, awan laeng ken ka tinakitam? Ay no siyak, asit gak ida, ket ayabak ni Reden, tada tayo tagkukuyog. Jak nga rod kayat asurot-surot kanyak ni Reden. Ibaga na asumurot kanyak, ngam kinunak amagawis iti sabali akadwana. Ni magayam suling abalo ti inayaban na. Anya? Apay ngay anak kapadlak pay laang to'y balay. Kaya't asawan asaan pa'y anagawid ni Riden. Halaag ti susi iti bag ko. Talo katak ti ruangan. Ay, nabanugak kat kaya't kunti maturog. Alas 12 iti parbagaon. Ngam imunaak pa'y anagawid. Kunakno imunan anagawid ni Riden. Naganasan dan samot kansuling tinagkuyaw. Nanang, nakaumay kayo, Mark.
Ayan ni Flor. Adda na panan na, nanang. Apay ka de? Ay, kuwa nga main. Ibaon ko kuma ang mapanidyayan da suleng. Taapay mat. Mapanakitaan ano at dayjay ni tatangyaw. Saan ang nagawin idirabi ikat? Ni suleng tinakita kakakuyog na. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Saan? Amuyo mat adyak kayat nakakuyog ni tatangyaw. Ay sikapan lang ti mapan itiayan da suleng. Damagam no at daijay ni Riden. Madanagan ak. Ang mga no at daabot tendakas ang napasamak ka ni Riden. Sige nga rod, nanang. Mapan ko kitaan ni tata. Imbag man, tanalagip mo tinagawid si kaalaklakayan. Apay, anya ti problemam si kabakbaketan. Ada mabalay mau, apay asaan aditoy ti pagawidam. Kaya't ko laeng nga paragsakan ti bagay. Si kangamen, na talabagim ti ammom a paragsakan. Isa di ka man kundi reklamaw no sa anak nga agawid. Tamani po dita. Awanin pakibiyangan ni tunggal may sakanata. Ay kawan ah! Day talagayam, makaamo kan iti biyag mau. Saan kan asapula no saan ka nga agawid? Saan magagpaison ang nagaw-awid ni tatang mo ijabal ay Flor? Mapan mo man kasaw? Kabitnan samot ni Suleng. Ha? Ay, da kayo ti makisaw ka ni tatang no kaya tiyo, nanang. Apaya siyak ngay. Sika kuman anak kao. Ngamen, kababae no ijayan nga agnaad ni tatang yaw. Kinapud no na, nanang. Nakasaukon ni tatang. Taadda na kaibaga kanyak nga ijayan da na suling amat maturog. Ngamti ko nana, naragragsak nga agnaad ijayan ni nana suling. Total, saan mo't lakano nga asawa ti pangibilbilangan nyo kankwana? Wanaagam kababaen kadagiti taaw. Anya laagin ngay ti sawenda. Da kayo ti kababain nanang. Gaputa saan nyo matngaminan akayat akakuyog ni tatang. Heh, siyak nga raw ti mapan makisaw ka ni Suleng. Bot-bot ngag idangag daruma. Apay adito'y matan nga agnanaad ti asawak Suleng. Pagawidom ti asawa, tano saan agdaruma. Ha? Ni, apay ko mga agdarom ka manang. Kunak man no saan mo akayat asurot-surot kan ka ti asawam. Itatasaan nga agawid, madanagan kamot lang arod. Pagawidom kunak, tano saan idarum kayaw. Ala agdarom ka laeng. Apay, adda ebidensya nga dar aramiden may, ha? Ay, pag-aasim ko masuleng. Pagawidom mo ni Riden, tagtungtong kami itinalapat. Kababain ti panagnaad na ditoy. Anya laengan nga iti baga dagiti taaw. Sige, pagawidat nila kay mo. Ngam, tratuam mo't ngamin kas asawa. Saan kat atabagbagim laeng ti pampanunutem. Wanan! Basta pagawidom ni Riden. Apay nga umay nakmit lang surot-surotan. Kung nakman no saan mo akayat ti surot-surot. Ay, pagsaritaan taan na saya at daytoy Riden. Saan kat kagpasugnod kaladagaws kat kung kumpormi abalay ti pagaw-awidam. Sino mati saan nga agpasugnod iti araramidem nga ay? Agbalbalin kamot ti nakaslabalasan. Kasla di na kun am-amaw nga asawam. Alawanan, isurot kan iti papanaak no kayat mo ti sumuraot. Mangibabain ka mo't. Amumot nga do ti chismosa dito'y lugar tayo. No adda papana kita, ket kayat ti asawak ti sumurot. Isurot kon, Mr. Lonely. Gaputa jak kayat nga ulitin namanen ti naramid na. Kastaan, ket agyamanak. Ti pagayam mo, Nadia. Agyamanak met pagayam, Nadia, iti daytoy apakasaritam. Madimot ngamin ti naramid mo. Uraya sino nga asawa ket agpasugnod no kasta ti aramid ti asawa na. Ita abaket ken lakay kayon, kasapulan nyo ti tunggal maysa. Awan sabaling agsinnaranay no saan ada kayo mutlaeng nga gasawa. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Nadia
dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdengeg. Naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged, iti naga Nasyano, Manipon, Ilocosur. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely, naturudak no nakainumak, ken naturudak no lalaki ti kasangsangok, ngem kabuteng ko ni bagat ko. Bueno, papagayam, intay denggen, ti pakasaritaan ti pagayam tayo anisyano, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rumwara ka dito, Anton! Sangwanak! Naglastog ka ng takrot ka magayam! Rumarkat, ag dinanugan tatay, pakita mang kanyak, ti kinamalalakin. Pangaasim siya, no. Agawid kan ta nabartekan. Jakon palubusan arumwar nila kay ko. Tamangan noan niya pa'y ti mapasamak. Takrot kit din nila kay mo ah. Mabutang kanyak, isa sa narumwar. Among magayam, amabutang kan ka. Ngam apay pa'y lang apilitam arumwar. Nakalasnastog nga rin del sasaw. Hindi ko nakagdinalugan kami. Nagal-alod-udbot ng munag dita balayan. Saan kayo lang siguro ang nagkinaawatan? Gaputagpada kayo na nabartag. Kunang kit dita asawa ma. Sana makawawat. Ay na, pangaasim tagpakaturog kan siya, no? Agawid ka din. Nabartag ka manan? Basit lang mo tabakit. Pangikat iti panaw. Apay di mo maikat ti kinaartak mo ayak? Agkakapsutak nga rin, bakit no sana ko minom? Nangan kan? Sana ko namangan. Urita nagpulpulutan na kamay. Mala, mapan ka nga rodan maturog. Kadyak kayat asuman na uka. Un ka di bakit? Amumot si kinasingpot to yung asawa. Sipod pa'y katamin na kayat mo ti masurot. Sana ya? Mapan ka maturugan kunak. Di kan sumanao. Di nakurayan ang makapungtot. Tapi babak tangiwat mo. Anya manan ti inararamid mo, idirabi eh. Inararamid nga. Nagpukka-pukkaw ka manan ijay balay daan taon. Kasano kat di ba't nga minrumwar na nang di pinukkawakaw? Ay, mangibabain ka talaga. Awisam nga ginom kayo. Inton mabartag ka. Pagsasawam matan. Isutin mo na, sana siya. Ay na, agrason ka pailaan siya, no? Ay, kayat mo tayo pulong ka ni Clarissa. Ay, saan ananang? Amoy mat naungat ti asawa. Ay, matlagayam. Apay nga rod, adi ka pa'y lagbalbaliw. Anya nga ti baliwak. Ay, ti ugalim Ikatem, ti kinalaing mo nga ginom. Into ka nakainom kan, day tala aghamhamon ti araramidam. Ayan ni Anton. Apay, karitem manan iti dinanugan. Ay, martek ko lang na dyan. Ayabam kit dita ginom kami manan. Anya? Ayabam manan? Ay saanan? Agayab kan iti sabali a kainumam. Anya kalakit din aya. Ayabam kit din nila kay mo. Saan ko nakaritan? Saan ka kadya makaawat? Agayab kan iti sabali a kainumam ko na. No saan mo akayat di saan? Ti asawam lang arunan ti malibre ti inom. Si kapay ti daganas na ama kaunga. Uray saan ama karamraman iti libre nga arak nila kay ikaw. No ti kasukat na kat pagsasawam tumot lang numabartag ka. Pagbasuraam lang iti agkakasakit asao ti lapayag nila kay ikaw. Awan kit di ti babain mo Apay day taarak? Aginumak bakit? Saan ka di akinunak? Adi ka agin inom dito'y balay tayak kayat?
Awan nga rod kadwak nga aginom. Awan paginumak, bakit? Awan bibiyang ko no awan kadwam nga aginom. Basta saan ka nga aginom dito'y balay. No saan mo akayat apatayabak day taarak ken pulutan mo. Alangar bakit? Pumanawak. Mapanak langan aginom medyo balay dananang. Shana, apay day taarak ken nakamallo kong nga awit mo? Dituyak man nga aginom nanang. Na, Agunget-nget nga min ni Clarissa no ijayak balay nga aginom. hakat, panagkunam, umanugot akmet nga aginom ka dito'y balay. Anyakat ni nanangan. Ala na, palubusan da kon nga aginom. Ay saan? Isardang mukit day ti kasta panagin inom mo. Anyamot na. Inak man lang nagbiro iti sabali apag ginumak. Anya ti aramidom dito'y si Kasyano. Kwa, mare. Anda ka didita ni pare? Adda, apay aya. Ayabak kumat, aginom kami. Anda awit ko apulutan kan mainom, mare. Nalipata ka din ti inaramid mo ka ni kumparem? Pakawanan na kuman, mare. Jaktun ulitan ti panangkabil ko kan ni pare. Bartek ko lang na dyan. Parwaram ko ma, tagsarita kami itinalapat. Naglaing kan? Kunamlan asino ka mang manmandar kanya? Anya ko mga iti pagsaritaan nyo kanila kay ko. Dumawat ak iti pasensya. Agsori ak iti naramid ko iti napalabas. Ti kunamket di, awan mayat ama kiinom kan kagapo iti ugalim. Agbalbaliw akong mare, ure kita Parwaram ka din ni kumpare, tapno mamati ka nagbalbaliw akong. Diya akong ulitan, ti naramid ko, idikin ko na. Ala, palubusak arumor nila kay ko. Ngam saan mo nga ulitan ti inaramid mo kan kwa na. Tanong ulitan pa'y ti mangkabil kan kwa na, idarum kan. Well, mare, promise, saan ko nga ulitan? Ala, parwaram mo ni kumpare. Ay! Kumpadriata crowd, rumal ka nila. Apaya pinanawan na kat madama palang ti panagininom ta. Ado pa ti anak ko. Agawid kan, sabali man nga minon ti tono ti saom. Iso nga imunagan ni kumparen, tamabutag nga ang mga nudanugam manan. Apaya minakontra-kontranak ni kumpare, maray. Alangan mo't asaan nakaakontraan, numadimot ng titurong ti saom. Saan kita masuruan ti asawa ma? Isa sa nasumaya ti biyagyo, tawan ammo nila kay mo. Kat si Kangay, kasta kalatan nga agnanayon, bartek ka. Inton mabartek ka, saan mo nga amo ti lawlawat Di mo pa'y kat amon at ilaod kan daya. Anya saan nga ammo ngay bagbagamat? Parwaram ka din di kumpare. Agawid kan kunak. No di ka pa'y agawid, iddepo kung to'y silaw di tiruar, tamaturog kami. Saan kanton kong umay dito ya? Tasanan ang makinom kan kanila kay ko. Siyano, bumangon ka ditan, tamapan ka aglaba iti pigadan ijay karayan. Jak kabailan nga ilaba, napigpig sa ka amang ilaba kadag ijay. Madamdaman basit bakit? Aldawan, anya pa'y lang tururayong ngay, inton awanton ti darang ti inet sa kaglaba. Anda pa nga ron tamo over ko. Maululawak. Kayat mo, tasabwagan ka iti danom, tapno maikat ti hangover mo, Anya ka matan bakit? Umay ka pa ikit din ito abay ko tagid data pa. Bumangon ka kit din! Di nakpagpungtutan si Kasyano! Nay, adda ka mo dito'y karayan nga aglablaba, siyan. Uwan maray. Apay, ni bakit mo ngay, saan nga iso ti umay aglaba? Pigadan nga min lang ito. Saan nakabalan nga ilaba? Saan mo matgayam akabailan ni bakit mo? Saan nakabalan nga? Nakakarkarit ka, numabartag ka. Para laba ka matlagayam itipigadan nyo. Kaya, anya nga tidakas na. Under disaya ka matgayam. Anya nga under disaya mo't ni bagbagang. Takabailan na ka nga ibaon-baon ni bakit mo. Apay sika, saan mo amay baon ni kumpare? Jak maibaon nga aglabaday jay. Ken maysa, trabaho ti babae dayta. Iso ti kunana kanya.
Sabali ni kumpare, sabali akmoy. Kunak man no malalaki ka, ta nakakarkarit ka no mabartag ka. Ngam under di saya ka matgayam. Talna ka man, Grace. Aglaba ka kit dimot ditan. Di mo sang kaulit ti under di saya, takagura ka dunggan. At akong bakit, nakalaba ako ni Tipigadan. Kat, isampay mo ah. Uwan bakit? Nagsabay kami pa ni Mary Grace iji karayang. Kat, anya ko maita. Kan-kancawan nak, under di saya ak kano. Gaputa aglabakan itipigadan, under di sayan adagos. Kasano kat nakakarkarit ak kano. Ngam paralaba ak kano umut gayam itipigadan. Kat, isardeng mo nga minti kinakarit mo atap no dida kakancawan. Saan mo't ati kinakarit ko ti rason? Ti panaglabak mo't itipigadan ti rason, no apaya kancawan nak ni Mary Grace. Saan nakakantyawan no saan ka nakarit? Isardeng mo nga minti kinalaing mo agbarta. Simangpot ka mat gayam na nagkapoy niya abron gayam. Wen, gayam. Kat, kumusta ka mateng? Kastya gayam. Adan asawak. Si kakay. Awan pa'y nga rod, gayam. Ay, lumakay da taon. Awan pa'y asawak. Ay, kat anya nga tiyar aramidan pare. Aggunay kan ah. At damat kid din ararmak, gayam. Ururayik langan ti panangsungbat na kanya. O, kat kasano nga ron? Agpainom ka na. Ay, katuna, pare. Day talaga yan. Agam sana kayat ni bakit nga iji balay ti paginumanta. Iji balay yulatan ti paginumanta. Ay, katuna. Sana bale. Ta karoba tamat. Angam, iji tarubayan nga ginum ah. Tapno saan ta makadisturbo. Ay, katuna. Alangan mo't nga iji taunag. Talaga makadisturbutan no kasta. Aginom kami kaninato, bakit? Tigayem ko akaruba tayo, anabayag iji abroad. Ala, aginom ka. Basta saan adito'y balay, ah? Kun saan ka amang disturbo no sumangpat ka anabarta. Taday tati kasursurun ko. Wen, bakit? Amumot na nasingputak. Ore na barte ka kat amok mo tadenggan ni saom. Ay, no saan ka lang anagagat ngagtrabaho. Saan ka kuman apalubusan nga ginom ka. Madadaan lang ang tisalunat mo dito. Kas na ko nakon, sumadutak nagtrabaho no saan ka makainom. Kaslawan gaganay gayak nagtrabaho no saan ka makainom iti arak, bakit? Ala, mapan ka nga rudeng. Tagay mo kayo. Di ka kapoy-kapoy. Amo ka nakapoy ka iti babay. Uri ka di arak at pagkapoy ang mat. Nay. Kaslamat iti tabas ti dilam gaya. Apay, sakit ang timbagak at puno mat. Awan mo't respetom kanya kagayim mo. Laglagi pa. Siyak ti agpapainom kan ka. Apay, mano ay ati nakastos mo. Tauri bayadak. Apay ti ko namjak kabalan ti kumatang iti numag. Ay, madigayam ti bartak mo gayam. Amukla ko maakas tagayam ti bartak mo. Saan talak ko man anagin inom. Gayam ka manipod high school. Hanggang saan tapay anagsango iti inuman. Italang anaginom ta. Hanggang madimot gayam ti bartak mo. Ngala, agawit ka langan. Tamangan nuan niya pa'y ti maaramit ko kan ka. Napaya pagawidan na kay. Nakalasmot ti ugali mo. Ala, no di mo kaya ti agawid. Panawan kan dito'y. Umunag akong di tabalay. Ay! Subli ka. Kasasao ka pa lang. Takrot ka matgayam. Ay! Rumor ka dito tagpinados tanukayat mo. Ay, nato! No talaga malalaki ka! Rumor ka! Takrot ka! Isusiguro di ka makaram iti babae, tatakrot ka agaram! Imunag lang arudan iti balay dati kainumam. Ngam di ka pa'y naagawin. Mangag ijay balay tilaaw mo. Agawin kan! Mabit lang ba kayo? Kita man tilaing na ito to. Ay, natawad sa crowd! Rumor ka dito ko nakbay!
No di ka rumar, uburak ti malayaw. Na, agawid tan kunak! Pala tinibabnak nga bakit? Sumardeng kang aglalaawan na saan? Sumardeng ako. Ala, awig! Awig! Uwan, bakit? Uwan, agawid ta karoon. Nagsati, bibig ko. Iti pa nang tibab mo kanya. Makadlawak sa dua Dominggon adi ka na ginom. Awan kay namak, bakit? Masa mabayin akong kadagiti karo ba? Isa sana ko narumrumwar. Tapay, anya ko matipagbainam, aday naramid mo aya akababain. Awan, bakit? Sikat aday narabid na akababa eh. Anya ti ko nam? Ulitam man? Anya ko mga itinaramid ko akababain, ha? Tinibabnak mo't ngamin, hindi naginom kami kaninataw. Nakita na gayam ti panang tibab mo kanya. Inistoryanan kadagiti kaaro ba? Iso nga, under di saya, ti awag da kanya ako nita. Lastugak ka na. May sala at tibab mo kat sumardinga ka. Saan anak kababain day jay siya, no? Kitaam, gapo iti day jay nga inaramid ko. Kat saan kan nga aginom? Unang kababain bakit? Katawaan da ko. Day tati maganab ti bartek akasken ka. Sa anak mo nga under di saya iti panagkunak, Mr. Lonely. Ay ayatek laeng ni bakit ko. Ken patsek ano balsek, panawan naklakit di. Kaputan na uyong kat nga rod. Kastan ket agyaman na. Tuy pagayam mo, siyano. Agyaman na pagayam siyano iti da ito ay pakasaritaam. Nasayat mo no isardeng mo ti aginom. Taawan nasaya at nga itden ti arak. Saan ka paya makabiro kiti kaapam? Ken rumbeng laeng as saan mo akabilen ni bakit mo. Ta saan nakamat siguro amakabil no awan madi nga aramidem. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Siano dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kan insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.